Hujan. Lepas ada bersinar baru kereta nampak kita. Mengapa you nak buka double signal? Bagi orang ekstra nampak. Guli, Yap. nanti jangan lupa pasang double signal. Apa sah? Hujan. Wah. Time hujan lepas ada bersinar baru kereta nampak kita. Siapa aja you nak buka double signal? Ini tak payah orang ajar. I tengok orang semua buat dekat highway. Double signal you tahu dia punya kegunaan untuk apa ke? Emergency saja tahu. Hujan? Hujan tak ada mah, kalau tak nampak gelap kan, you buka lampu so cukup mah. Cukup ke? Cukup. Mengapa you nak buka double signal? Bagi orang ekstra nampak. Tak boleh. Dalam undang-undang okey, sepatutlah double signal adalah emergency case guna saja. Oh, ada undang-undang Yes, ada undang-undang. Okey, so kalau gelap atau hujan, you rasa takut orang tak nampak you punya kereta, you buka lampu saja. Oh, habis tu double signal nak pakai bila? Emergency case saja. Oh. Tak kira you punya kereta breakdown, losak kan tepi jalan, atau kamu ada masalah emergency, you baru boleh buka double signal. Oh, so jangan ikut orang lah, ikut undang-undang lah. Ya, betul. Alright. Okay, thank you. Thank you.